باغ اكزومبل في سبورت الله يلغى بكي تعيش زي سيدي العوايدنا باغ اكزومبل بكي تروحوا لنا ورباعي بعد لك يساو الناس بالله العسكر سبي تروحوا باغ اكزومبل الكليه الجامعه الري اللي تساويه زد الفاضور تساويه زد ديبت الكثير هذا لو كانوا فيها في لقى غرس المزيغ فيه وفي لقى تكفتي في لقى كتباتي تستمزيغ فيه الصوضيين المذي بيكتبها اللغه وعدا ويود هي اللي كتبت 1988 تكتب في اللي بقار الامور كار ابليسير كتبت 1988 داير اللي تتسوفا غاس كوسايا تجي غاسك اللي غنروح اللي ستادير افيك لي زيدالي دا جولوب 28 سنه قبل هاك اللي ومن بعد تورا كوماسيو ويسيل وهي في لي ديبورتي الجيريا لا نوفيل كاليدوني كي هي كان اسمي بزيغ هي كان تكتب ثمن زوثي غريغ تسمي غريغ بالكوليج ورشي بسطح ومن بعد يبان لي كشبيه بولي ولا لا ماجي دو موعيني كوماسي من بعد كتبها كيتليزا كي تتصاوبا كي طلع ثورا يمولا لله أبكي علي أبكي عاشر البطل يسعدان سمينا اللي روميان سمي باغ اكزومبل هذا يروح مسكين هذا يخدم الفيرما غادي كان الصبح راوي سوتي زرانه غادي قلتي ديا في قلول راه علي ما راه ميم با كي كداب سطوح البطل اللي غي قاعد في مولانا يقرحيه وساعة سوا شو يعني غير تسفغ هكا كي اللي يقرح لكن ومن بعد يبان لي تغوموت كان داخل تغوموت يلواس كان الا قد تسفغ هكا اللي لاقا ولا اللي يقرحان سي بور سا كوماسي تكتب ثايا ومن بعد يبان لي سيكتبها كاين مسكيت الثبور ثاي اللي لا مسكيت اللي قدر لي الناس اي اللي قدر الشعب لا اللي قدر كي شفير داكويت شفير الشر شفير العسكري ما تروح في الوحده في الساعتين هي غا تسكر لك اللي غا تجوجي لك ثم الكل كندير بسطح تفراري مثلا سيدي إما راه تروح باغ اكزومبل تروح تجمع لك ثم مرة الدار إما راه كاف المساكين يركز ثلاثة ساعة كوزين سلي كروس إذا بلا تشرشور قيمة تاكل سيدي طراس قومة تفغد تصير ومن بعد طلع كاين القريحة لك ثم راه يقرح لك اللي الباطل لك قاعد لك وغالا يلقى فيه يفو اكزورسيزي لي ديمون هاك اللي قارن فرانسيس غاسك اللي غا رومي يفا غاسك اللي الاقلاق ثمورث الله بحريه القروه ويثمثل الله وكلش لا معنى يقيم داك اللي القرح لك ويتمرر ويلي يخدم لك اللي غارو يدينا وكلش يبقى تروح كي دي سبالة دي روحها كي دي واث سيرتو في الحاجة لا كولتوراسيون سيتادير هيكس اي اللي صعيب قذل السدق لك لا كولتوري لك اللي لا كزورا ليك اكتكس باش دير اللغه سنتاد لا كولتور يلس هاد السيلس باش كلي اكير اكي السوفغ التشكيل الروحي كي السوفغ الجتاس يقراك الروح الله ولي الكثير هذا لو كانوا فيه ماشي فلوس اللي يخدم لك في لقى غراس المزيغ فيه وفي لقى في لقى كتباتي تستمزيغ فيه على الميدان الذي يصوضيين المذي بيكتبها اللغه وعذا ويث اللغه اللي قلوغ بابا ويلي قلغا الجدير ويلي تورتوري لا يثبا وثينا كويث مرة
وفي غير باغ اكزومبل الموايا باش تكتبها تقبايلي اللغه وصروحي اقل كتبها اللغه تسل داش كيغار مليح تصبح في اللي غادي لا هو والد فرانسيس كان قارن on travestit des peuples mais on ne travestit jamais des pays on ne travestit jamais des cultures donc سورة كلها المفيد l'essentiel كتبوا ثانية c'est de retrouver إلاق أن قلنا في نصلي في الله il faut retrouver notre authenticité إلاق اللغة الرمزرو إلا il faut retrouver notre histoire un peuple sans identité est un peuple voué à l'extermination ثورة ثمور ثيا بين بغال مازال تتقيمو كرة تامورث لي زافريكان دي نور إنسانيا الحقانية إلاق اللغة الجديد الله إلاق اللغة الإنسانية الله il faut retrouver notre identité notre authenticité الشقير هو ملزوم غارثي للجزائر د الروحيس الشقير هو غير بان لهم لو ديفي كو جو مو لونس c'est-à-dire que doit se lancer ce pays c'est de retrouver d'abord son identité il faut qu'on soit en harmonie avec nous-mêmes il faut pas نسعو إلا تنصليث ذي البعايتي ديال اللغة on n'achète pas une culture, on n'achète pas une identité. C'est nous qui la fabriquons. C'est-à-dire ce qui me fait l'ashio يقادر الكيا وقادر ما إلا تروح ثمور ثايل تروح لسي ثايلة ثمور ثلا في الدايت qui est un bac littéraire. خدمة كاين غار يوحدهم غار لا فيلوزوفي لي بروغرام اللي خدمة كرا لي كور دي سوار سونتر كولتوريل الفرنسا بس بيخدمها الجزائر بس عندها الباكي وعثيت عندها الباكي وعثيت ومن بعد ما ليكش ما دون الدومين ولا فايليكش ما دون الدومين دو لا ليتيراتور يلي غار كان لي غرون كلاسيك اللي مرات في تيد روال ماذ فيكتور هوغو تو لي غرون كلاسيك اللي مرة بحسب غارق في اللاكويف ومن بعد ما اللي شطوح لاك ومن بعد بليس تشفاوات اللاكويف الطبزيفة إلا عدى الفلا الغاسبي فلا الكيرا اللاكويف مرة القرح اللي يقرحك اللي وفي ديوث الحاجة باش تسوفا غا الجلو اللي لقى الصراحة غير لابلوميلو غادي تبغو تسوق زوجة ساعة قشيش الله يبارك فيك فالتورا غي ساعة 9 سنين نتسابع اللي يغلي ذا قلما جيت بعثي لباباس في بوشوها لك مرة قبايلي فرانسيس الكيلي سلوي كي ماسبير لو بلوس غير تو لي كلاسيك 26 ليفر لإيميل زولا غير فلاكو
بدوتي كان لا فوت دو لا بيموري، لا كوري، تيريز راكا، جيرميلال، لي روغو ماكار، لا سيري لي روغو ماكار مرة نزولا غريغ ثلاكو. بعد يبان تو لي طوم فيكتور هوغو لي ميزيرابل غريغ ثلاكو. ثم دياس فيكتور هوغو غريغ تاكو. كورلاي لي بيس دو تياتر لي كورلاي لو سيد غريغ إلا لي كرون كلاسيك اللي مرة كامو. غريغ ثلاكو دوبوي ليترونجي لو بيت دو سيزيف غريغ ثلاكو تو لي كرون كلاسيك اللي مرة 17e siècle غريغ الفونس دودي ويلا كويت مرة. ديجا اسمي كتبها 88 دونك يقيم ليسبري اللي غاكي لي 88 كتبت ليها. جو فودري هذه لي اكسيسيبل ا تو لي نيفو. ومن بعد يبان لي باش هذه لي اكسيسيبل ا تو لي نيفو الا قاتي لي il faut simplifier son écriture. ومن بعد يبان لي يلا كي لي تكنيك d'écriture يستعملها dans la littérature d'Eglau. C'est la technique de la sobriété, c'est-à-dire des mots simples. Il ne faut pas trop encombrer le lecteur de le fond, pas savoir le style. Les actions d'Eglau, il a قاديليت c'est-à-dire une certaine ondulation باش كلير أطفال لو ليكتور هذي يغل ورعاية كتبت ليها هذي كوماسي كان هذي كان تتصدق صح. ومن بعد يبان لي كاع شي toujours quelque chose d'un peu tragique pour pimenter un petit peu l'histoire d'Eglau. Bah, évidemment, il y a des descriptions, les dialogues d'Eglau sont aérés. Je suis à mi-chemin du classique, du roman classique. Le roman moderne, c'est un mi-chemin du classique et du polar. Oui, la littérature moderne. كيبان كاين لا ليتيراتور لا اكلي تروح واش تلا ذاك الوقت بدوج تشوف un nouveau style d'écriture, c'est-à-dire ce qu'on appelle actuellement le style d'écriture moderne. Les principaux acteurs d'abord, j'ai situé le décor Glaqsa. قلا ولاية غايل في قايف. بعد يبان لي الفيرما ثلا كيف مرة لي كولون وبعد يبان لي جي سيتوي بابا ذا خدامة رو كولون لي زرع ذا شو يقدر لي مسكين الحيفيك سعدة الباطليك سعدة اوكي هذي فهرس لي ومن بعد يبان لي il y a une petite trame, c'est-à-dire بيس أكولون لي يسعى يليس أخدم اللي يخدم الغرغور يسعى ولميس يسدو كليت ضربيها يسدو كليت ضربيها ومن بعد يبان لي ذا شو يخدم روح لرول المروك وظلنا ديلا زوج ديلا وبعد يبان لي وظلنا ديلا المروك كتذكر الكيرا اسمي ذكر الكيرا اللي ومن بعد يبان لي سلا وقشيشية
إلا الكيروز بيرغر تشغل إلا تيثبت تسلا الكيلي هذا تحويصها قلبورو كاين ناس يلقى كرا ثبتوا نروح نقول الجزائر كرا تاثروا بها نروح نقول الجزائر الناس وليدي غاسلا طفل ديلا غلغل تيهن إلا ساعة نقول يقلد تساف ديجا ديلا قلبوروك ثلاث تاديس قلد إلا كتورا في اللبن نروح لا روي ذرار ولي لا روي ذرار أرجاز يرفضها بشكل ترفض لاطروس الدواء تسافت تداوي بجراح ذايلي تسافت اللي تلا ذايلي الميدي بيغ يكتشافيتي مسكين صرصص تلغاث que je reçois le plus, il n'y a pas eu assez de dialogue. Les dialogues, il y a juste ce qu'il faut comme dialogue. Là, j'ai privilégié l'action à le dialogue. Mais là, ce qu'il y a comme compliment, le fond de l'histoire, de l'Alit. En général, la critique que je recevais, en plus les dialogues ils sont aérés, le texte d'Aglaou il est fluide, c'est-à-dire il n'y a pas de cassure à lire, c'est-à-dire il faudrait des chapitres, ils se chevauchent entre eux, pour déboucher sur une fin, une conclusion. C'est à peu près le style de roman d'Aglaou. كثير ساعة غسيل وجدل ورحنا فرنسا. بون إلا ويا يتسكلا كاين اللي ويتسكا كذا بزاف ومن بعد اللي غتسيل تنروحنا فرنسا وأقلي قويس صافي 3 أثورا قلي خدمة قويس 4 ودار لاباج 241 مي قليل باسكو خدمة دير ريشيرش سور لو تيم اللي صبروا بوكو طون تطفي الوقت طاس ومن بعد يبان ليا ثروة التزليوين اون بلوس دو لا دوكيومونطاسيون إلا يفو ريكويير لي تيموانياج الغاشية tu es par exemple obligé à تسقسي 10 فلاش بدل sur le même là avec la même question le même thème تكالكي تزر le nombre de réponses وبعد comparer ça avec ce qu'il y a comme archive documentation ça demande beaucoup de avril Damazo le troisième roman Wayi Yurguish Yaraka français c'est de la fiction mais Wayi je veux que ce soit c'est-à-dire un roman de réalité. Donc ça demande des recherches approfondies, avec des témoignages, donc ça prend du temps. العرب ويست l'ancien مجاهد يسكر يحضر الطفل يخدم الطفل لي زاتونطان يصوض مام يلوس يويا غير الميدان اللي ذا يخدم لاطونطا يسكلي الغيران لا ديلا لا كليا ومن بعد يبان لي الغيران اللي يسكلي يدي لك الكليه بكي لا العسكر لا بشدوه ولا بكي شمال ويلو بعد بكي خدم وثد لا كدارض حكوت باغ اكزومبل في سبورت الليل غابكي الساعه يشزي كاسيدي العوايدنا باغ اكزومبل بكي تروحوا لنا ورباعي بعد لك يساو سبيل الله العسكر سبيل تروحوا باغ اكزومبل الكليه الجماعه الري اللي تسوي زد الفاضور تسوي زد ديبت سياغ الهوايش نسل تسوي استدالي الا وكذا l'écriture. Il faut y aller vers la réalité.
dans l'écriture. Dans la réalité, c'est l'époque, le lieu, parce qu'il faut d'abord planter le décor dans une écriture, il faut d'abord planter le décor. Au bas, le décor, il faudrait le correspondre à une époque. Au bas, l'époque, il a une histoire qui est en rapport historique avec l'époque. C'est à partir de là, tu construis ton histoire, la succession d'événements, etc., pour aboutir à une fin. C'est ça le roman. Au bas, il grade le style. Dans l'écriture, il y a plusieurs styles. Il y a le style narrateur, il y a le style argotique, il y a le style sobre, classique, sobre, rigide. Au bas, il y a le style d'Aglek selon l'histoire. C'est-à-dire selon la trame du roman d'Aglek. J'ai fait une conférence, j'ai fait 5 conférences. J'ai été membre très actif dans l'organisation du festival Abdelrahman Aoualis qui a pris une tournure wilayale. Il y a eu même des invitations de grandes personnalités à Alger, au collège. J'ai participé à un colloque sur Mohamed Cherif Sahli. Il y avait la participation de Reda Malek, Ali Haroun, plus des personnalités du monde littéraire, du monde culturel, M. Aïssali, Jamil Aïssali, enfin, et beaucoup de personnalités. Au Bali, c'était des conférences à Kaya. J'ai fait quelques contributions sur les réflexions sur le monde littéraire de sur le monde, par exemple, de la recherche, les conférenciers. C'est une lumière pour le peuple. Il m'a dit un conférencier, par exemple, devant un parterre de jeunes, par exemple, qui veulent apprendre, qui ont la soif d'apprendre. C'est des lumières, ces gens-là, ils nous éclairent. C'est des gens qui ont la soif de la connaissance, de la culture. C'est des gens qui cherchent à apprendre. C'est des gens qui posent des questions. C'est des gens où Berlin. Et le contact est très fructueux. Très fructueux. C'est là que tu sens à travers ces gens-là qui يتحوس هذا الفهم الذي سلال l'Algérie est toujours debout. L'Algérie elle restera debout. Je souhaite Youth Haja. Elle aura l'identité là, l'authenticité là. Je souhaite à Vili le plus grand nombre de chercheurs qui doivent se focaliser pour la promotion de la langue étrangère. Troisièmement, j'aurais souhaité, et c'est mon vœu le plus cher, que je sois traduit ce travail. C'est mon vœu le plus cher. أقدني ثان مرتيك كسر ما كنقرنا فودي جهدا سار ما تكملض
كثيرا داكلاك ندير دميقر ذاك الحوايج العالية ثني ذي ديون ووال إذا كان ميك ولا ذي نتا يتبع بريد باباس ما كنقارن كل تجرة تبع ثرس سلام غاس بلادي لي ومن تذا ميارو غام قران سلام غاد ذلو ذاك نقوم في ذي سناينا شغر أطاس إقلان ذي السرار فرن ذي الجواهي يونوتي السين يونوتي ديسكفل نبغى ناز معنا قرن رومين c'est avec la fierté du passé que l'on édifie l'avenir. ما إلا يونوري بنارا أزكاس الفوخ ذي الفرح وين سعداني مولانيش شكتا وريتسا الثانية. في غورك ثلاثة قلت كذا Ça s'est terminé par un drame, malheureusement, comme dans toutes les guerres. Toujours.